Danas u organizaciji Arhus centra se održava okrugli sto uz podršku Javnog preduzeća Vojvodina šume, Lafargea, OPS-a i Fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Slavka Carić u vezi zelene ekonomije i zaštite životne sredine. Tu su i Vojvodina šume prepoznati kao koji svaki dan realizuju zelenu ekonomiju, to jest da stare šume zamene za novim šumama, vode računa o fondu divljači, o ribljem fondu, a često se zaboravi da na našoj teritoriji ima 67%, to je 88.000 hektara zaštićenih područja o kojima vodimo računa, pa tako sa raznim civilnim organizacijama kao što su Gorani Vojvodine, Mladi istraživači Srbije kao Arhus centar, nevladina organizacija Podunavlje, Discover Srbija. U zadnje 2 godine smo sa volonterima, sa 800 volontera organizovali akcije u specijalnim rezervatima prirodi, vezi čišćenje prirodnih rukavaca, stvaranje ekoloških koridora, uklanjanje invazivnih vrsta i tako smo uključili i nevladin sektor u naše aktivnosti.